Halo teman-teman, kali ini Rashid mau gotong ondel-ondel nih. Mana Mbak aja Dedek? Iya. Mau digotong? Gotong kemana? Yo gotong. Ya, ya. Jatuhin deh ondel-ondelnya. Ya, rusak dong. Ya bangunin dong, jangan digeser-geser. Bangunin dulu. Bangunin sama Dede, bangun. Ya, wih kuat nih. Ya. Joget ondel-ondel. Ya, kok dijatuhin lagi sih? Wow. Ayo digotong lagi. Ayo gotong kemana? Gotong kemana? Hah? Oh ya, ayo. Iya. Jatuh lagi ya. Ondel-ondel jatuh mulu nih. Masuk. Ya jatuh lagi aja. Ya gimana sih? Yo, oleng ondel-ondel oleng ya. Ya, ondel-ondelnya jatuh lagi. Oke deh, sampai di sini dulu ya teman-teman. Ondel-ondelnya mau dibenerin dulu nih, rusak kalau kayak gini terus. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton. Ya, dadah dulu. Oke, dadah. Terima kasih.